Selam aleyküm saygılı dostlar. Sizlerni canlı yayında selamlayımız. 18 Mayıs 1944 senesi. Tamam şu günleri 82 yıl evvelsi çeçekli, güllegen, bol bereketli Kırımımız, toprağımız oksuz kaldı. Onun ateşi sondu. Kapı kakıp 15 dakika içinde halkımız bir boğçacıkka öz ömrünü toplamağa mecbur oldu. Ve bir gecede bizim halkımız tamırsız, vatansız kaldı. 82 yıl geçti, lakin buna bakmadan yürek acısı geçmedi. Aynı bugün Matem gününe bağışlap Karadeniz Production studiyası mahsus sanalaştırmanı hazırladı ve bu sanalaştırmada bizim aktörlarımız, yazıcılarımız, artistlerimiz, yırcılarımız, oyun takımlarımız iştirak eteler. Mektup adlı performansı sizin dikkatinize havale etili. Altı, 7, 50, 100. Ne kadar kaldı da 5, 10, 100, 1000. Ardımızda kala 100, 1000, mil, verst. Hesabı çoyula çöl, 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 çöl. Oşadı kara suğa, bizni sürgün eteler Kırım'dan. Hırt, 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 hırt. Trenler kete uzaka yol, 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 yol. Evden kete avlaka Kırım, 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 Kırım. Sabah tozuna bata, bizni sürgün eteler Kırım'dan. Zi, çu, yaş, kart, vagonlarda kilitli yok, 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 yok. Bu kirşek yuhu değil, kork, 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 kork. Uzak kara geceden bizni sürgün eteler Kırım'dan. Çöl, toz, yol, aç, bala öyle kundakta 500, 1000, verst. Duasız kaldı mefta yarabim. Allah'ım sen bizni korçala, bizni sürgün eteler Kırım'dan. Tak, 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 tak. Yürek demirge urgan Kırım, 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 Kırım. Gömsünü hırsızlar.
I remember the days when I grew up on the hood. Everyone around me never understood. Coming up tough and life went easy. The way daddy act never ever pleased me. У меня в телефоне куча картинок. Вот я счастливый, рассекаю на квадрики чужие горячие пески. А вот я деловой на фоне стеклянных дубайских пирамид. Я всегда разный, одет в модный окружающий шум. Май очередного года моих путешествий. Утро нового дня, средиземноморское солнце заставляет щуриться. За соседним столиком хозяин отеля согревает морщинки. Жизнь его удалась и протекает в неспешных беседах с посетителями отеля. Его внимание привлекла моя чашка кофе. Черный, без сахара, без молока. Как-то само собой сложившаяся традиция, такая необычная для посетителей этого отеля. «Where are you from?» – спросил он меня. «Откуда я?» «I'm from…» А правда, откуда я? В телефоне картинки, в паспорте строчки, в голове шум чужих городов. В горле возник комок. Мне нужно было срочно пройтись. Я что-то вежливо ответил старику и отправился бродить по улочкам такого прекрасного и такого чужого для меня города, который имел свою собственную историю, потрескавшиеся стены, выцветшие крыши и лестницы, сползающие к мерцающей вдалеке кромке моря. Так захотелось услышать голос дома. Алло, ана, селям алейкум. Алейкум селям, балам. Напайсаныз, ана. Ана, хапыдамыз, бабанен абидее баражамыз, жематни. Бүгін 18 майыс, ақылындамы? Өле олса тұтмаймсызна. Бабама селям айтыңыз. 18 мая. Срочно нужно было поговорить с кем-нибудь. Сиран. Да, друг детства. Он ведь всегда понимал меня. Селям, бро. Селям, бро. Ты как? Только вспоминал тебя. Серьезно? Помнишь тот чемодан с бумагами на чердаке у моего Ремзи Харбаба, к которому он нас не подпускал? Ага. В общем, я до него добрался. Тут письма. Очень интересные. Давай я тебе отправлю их, ты почитай, сам все поймешь. Бин 952 сенесі, Урал. Біздер мектепке қатынап башладық. 1952 сенесі. Урал. Біздер мектепке қатынап башладық. Doğrusu тек мен ve küçük kız kardeşim мектепке бардық. Ағаларым çalışaydı. Мектеп менің үшін мерақлы бір сияға толып, ачлық ve барақның суығындан диққатымны өзіне чекті. Мен яқшы оқыдым. Математика, география, қолайлық менім сілді. Ама рус тілінің сөзлері санки бармақларға итаат етілмеген еплер кеби қарышылып кетейділер. Оқып елінің сонында Ocakçı meni taqtağa çağırdı.
Урие хорошая девочка, хорошая ученица. Но если хочешь добиться большего, перестань говорить по-татарски. Не будешь больше говорить по-татарски? Я буду говорить на родном. У нас так все говорят, деп, намус или cevaplandım. Ocakçı, бар kuvvetinin yüzüme şamar urdu. Шу дарбеден мен бір чоп кібі учуп, барып тақтаға ұрындым. Сынавдашларым индемей бақып отырдылар. Бұрным қанна башлады. Бетімдеки қанларыны көрген талибелер да терен сүкунетке далып, шымды бір мужизе тесерінде әр шей велке алына қайтыр деп беклеген кебе отырдылар. Ләкин ич бір шей кері қайтмады. Мен тұрдым. Енімнен қанларымны сұрттым. Вешу дақалары. İçimde sanki bir şeyler kırıldı. Lakin bunun birge yüreğime güç ve irade kırdı. Mektepni alacı olarak bitirdim. Evde hepimiz ana dilinde Kırım tadarca laf ettik. İnstitutқа kirib ocakçı oldum. Rus dili ocakçısı. Kemerde başka yollarını saylap, diğer insan olmağa imkanlarım var edi mi dep düşüngende, ananın yüzü, onun yorgun elleri göz önüme geliyor. Şu daqaları anlayayım ki, benim fikirlerim, kararlarım tek benimki değil, olar hepsi bir maksatқа boysuna. Vakit gelgende, Korantamızın geri kaytması için imkanlar yaratmak. Men ana dili hocası olmadım. Lakin Kırım Tatarlıktan vazgeçmedim. Çünkü biz Kırım Tatarı ve bizde herkes ana dilinde laf ete. Men de aynı öyle laf edeceğim. Ne yüksek dağları, Ural'ın dağı, Ural'ın dağı, ne yüksek dağları, yandı da yürek, kavruldu yürek, kalmadı yağı. Yandı da yürek, kavruldu yürek, kalmadı yağı. Kuvanmanız ey gavurlar, Tatar'nın malına,
Kıydırıq sizler gidersiz Ural'ın dağlarına. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bizleri Kırım'dan çıkarganların gözleri kör olsun. Bizleri Kırım'dan çıkarganların sene. Özbekistan kuzunun da sıcak günleri. Çırçık şiirinin 24. mektebinin 5. sınıfı. Talebeler tolu kabinetke 2 insan girdi. Түсlerini жойған eski bozbeyaz күлмеклер, апрашчасына ütüленген яқалар, тірсеклерге же көтерілген еңлер, böyle сойлары insan sürüsü arasında kolaylıkla жойыла біле. Artlarından da ayaklarını zorмен sürеп келген мектеп müdürü, korkudan biraz titrеген sesiyle «Класс, встать!» Yabancılarмен selamlaşkan son, балалар рале башларына отырып, büyük merakмен şu iki bir-birine benzegen erini көзден keçirip başladılar. В классе есть татары? Встаньте! Отызға yakın бала endamlarının arasından 7'si ayakka көтерілді. Казанские татары, сядьте. 4 Казан татар балачы ерлеріне отырған сон, талебелерінің теп-тегіс уфуғына енді тек 3 endam bozmakta. 2 oğlan bala ve 1 kızcık. Krımski herkesin yerine gür sesle, gurur ile cevaplandım. Da, мы крымские татары.
Sonra олар суаллеріні ашқымадан түзгін sanki bir cedvel оқыған gibi қойып башладылар. Ve tam bu ашықмамақта bir korkunçlı залымлық duyulaydı. Sınıfdaşlarımız бізге біраз башқа көзінен бақып башладылар. Мерақнен, ama мерақның астында қорқынч çalkanıp тұрғаны сезіледі. Bazıları dikkat ile nazarını toxtata, bazıları көзлеріні сақлай, ya da arkamızdan fısıldaşalar. Sınıfdaşlarımızın bu bakışları bізге artık sınаған ölçüge çevirildi. O vakit men etraftakilerin aynı bir türlü, yani aynı bir türlü tınç, sakin, yavaş böyle sanki bir plan boyunca tüzülgenlerini duydum. Ve biz ise başkaydık. Biz ise yok. Bu duygu biraz huzur, hem de kalbimde gurur doğurgan duygu edi. Gel bana. Takdir merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanı çok şeyden ayırabilir. Ama urar eken yürek teninde. Er algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Қайдадыр жүрекке меніп чапсаң да, думанлар артында yolsuz қалсаң да, ежнеби топырақта Алла олсаң да, көзіңнің огында тұрсын оз күллең, сені ұнытмаған ватаның олсын. Дүнияда яп-яңныз қалмайым десен, асырет дерясына чоммайым десен, бүлбүлсіз гүл кеби солмайым десен, ұзақтан сесленген еллеріні дінле, сені ұнытмаған ватанын олсын. Тағдыр мерhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanın çok şeyden ayırabilir. Ama toktasa da yürek teninde, en son nefeste anla dost. İlle senin unutmagan vatanın olsun. Бабам, bu мектупны енді 100 керелер язғандырым саңа. Білем, белки сен оны ешбір вақыт алып оламайжан. Қайда yoламақ керек olғанını біле білмейм. Ama hep bir yazam. Yazam çünkü yazmasam seni asıl da joydum gibi olacak.
Сені жоймаға істемейм. Біз Өзбекистанда спецпоселениеде кичкене чамуревчикте яшаймыз. Анам памук тарласында çalışа. Мен олғаным қадар ярдым етем. Вели да кичкене. Хатиже ise пек сық хасталаңа. Бабам, базы бабалар өз құрынталарыны тапа. Мен көрдім. Түтін жүреф атағанын қатырлайсың ма? О кечкен ай бізлерін тапып келді. Ве сенің кабытрud армияда еді ғалиба. Ве құрантасыны 3 ел қыдырды. Эм тапты. Олар өле қычырып, ағлап, севініп, құчақлаша еділер. Мен оларны көріп инандым, демек өле олмақ мүмкін. Демек сен де тапылырсың. Чүнки сен құветлі. Сен әр вақыт, әр кезден жесур едің. Тек мен раатсызланам, бабам. Сенден чоқтан ешбір хабер жоқ. Не мектуб, не хабер. Анам пошта барып чықмайдыр дей. Мен разы оған кабы башымны салайым. Өзім ise гежелері ястығыма ағлап чықам. Бек қорға. Сен бір ерлерде топырақта ятадырсың. Бізге ise кімсе хабер етмей. Сені башқа көрмем деп қорқам. Бек yorulдым, бабам. Әр ақшам адамлар памуқтан қайтқанда мен босағада тұрып сені беклейм. Белки келедірсің. Арықладың, болдырдың, ач олдың, ама ең есасы сақсың. Ve қайтасың бізге. Рича етем, бабам. Тап бізлерні. Рича етем, яша. Бізлер мұнда. Сені беклейміз біз. Баба.
Я прочитал всего 3 письма, и как сильно изменились наши люди. В одном девочка знала, кто она, спасла себя и сохранила. А во втором она нашла себя сквозь страх. А в третьем столько горечи, тоски и страха, но и надежды. Надежды вопреки. Мы словно сотканы из страха и тоски. Nasıl bu günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda daldık kardeşler. Aman aman yanıp bittik, yandık kardeşler. Kozumuzun o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir gözlen ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözlen güler. Dünya böyle bu dünya. Dünyanam bergen bir millet edik. Asırların tübünde dirilip geldik. Vatanğa çok hasret olup kurbanlar verdik. Bizni gene bölmekteler bir şınav ile. Dünya bizge bakıp bir gözlen ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözlen güler. Dünya böyle bu dünya. Dünya nasıl bu dünya? Yoktur aramızda birlikken yaşır. Şunun için hiç kızdırmay vadan güneşir. Şunun için o geketmey milletin işin. Kırım Tatar kaldı çeke feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir gözlen ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözlen güler. Dünya böyle bu dünya. Dünya nasıl bu dünya? Sanki bizler düşman olduk bir-birimizge. Kalmadı hürmet,
ne ole, ne türümüzge. Ne oldu ya, ey kardeşler, ne oldu bizge? Sağ olunuz, bir belalar basmasın kene. Dünya bizge bakıp bir gözden ağlay. Dünya bizge bakıp bir gözden kulay. Dünya, dünya, öyle bu dünya. Dünya, dünya, nasıl bu dünya? Bir 1944 sene Ural Марисер Yaz ayı Soğuk Serslik Açlık Mında күнлер bir-birine oşap su gibi akıp geçeler. Biz yaşagan yerimiz özende turgan eski, bozuk barja. Onun içinde yuklamağa karanlık ve korkunçlu. Gündüz, Korantamını bakmak için anam yan tatamlar iş kıdırmakta. Men ise küçük Ahmet'le Mamet'ine bakam. Eksi de özüne yer tapamagan viralkı daima çapkalaylar. Күнлердің бірінде олар аш қыдырмақ үшін көйге қашып кеттілер. Қыдыра не олсам олдым. Bir malde ikisinde omuzlarından tutup öz yavluğunun kanlı mаңлайларını ve kollarını sürtüp Fatma abla getirdi. Men başta onlarını tanımadım. Son çapıp, kucaklap, ağlap, bağrıma bastım. Kollarında nasıldır bir kartop kabukları var edi. Onu çöplük obasında taptılar. Ve almak için köylü balalarla dövüşmeye mecbur oldular dedi Fatma abla ve sağlıklaşıp gitti. Akşam bütün korandamız toplandı. Anam kartop kabuklarından şorba pişirdi. Elbette bu şorba içte aşka oşamaydı. Ama evvel aşağan yemeklerge bakkanda pek lezzetli göründü. Biz sıcak aşını aşıp yuklamağa yattık. Anam ise adet olarak namaz kılıp
Yanımızға отырып, құшақлап, құбыршықлы башларымызны өпеді. Шу даққасы бұтын қорқылар сәкінлеше. Жан ағыртулар ұнытыла. Қалбімізге sıcak ve rahatlık hisleri konaydı. Yarınımız başka olacak. Tutup alıngan evimiz, vatanımız geri kaytarılacak. Yüreğimizde böyle sevgi yaşaganda biz de umutke dalıp yaşaydık. Sağındım yurtumu, vatana vardım. Evimizi tapalamadım. Kırımna sağındım, vatana vardım. Evimizi tapalamadım. Evler yıkılgan, çeşmeler kurugan, içmeye su tapalamadım. Evler yıkılgan, çeşmeler kurugan, içmeye su tapalamadım. Son kim dersin yıldırım vurgan, bağ bahçalar kurulgan. Son kim dersin yıldırım vurgan, bağ bahçalar kurulgan. Kırım Tatar toprağına yağmurlar gelip sokulgan. Kırım Tatar toprağına yağmurlar gelip sokulgan. Ne isterdiniz mezarlardan, bozup bahçe kurdunuz? Ne isterdiniz mezarlardan, bozup bahçe kurdunuz? Kırım Tatar yüreğine kanlı bıçak vurdunuz. Kırım Tatar yüreğine kanlı bıçak vurdunuz. Селям алейкум, Шевкет аға. Сіз сақ селемет алғаныңызны ешітіп, пек қуандым. Сіз мені енді ұнытқандырсыз.
Менің адым Айше. 44 сенесі яз ақшамлары сіз Марийскің барағында аккордеон çalaydınız. Ақылыңызда ма? Баракта дайыма тынчық, дайыма серс ве ағыр инсан қоқулары дуйлайды. Сыз чалып башлағанда есе санки енгілже нефес ала башлайдық. Сыз халық нағмелеріні çalaydınız. Bazıların ecnebi, galiba Fransız çalgılarını. Biz balalar o nağmelerini bilmesek de, olar biz hakkında olğanı kıbı dinleydik. Anda çok balalar vardı. Men de o balaların arasındaydım. Çalıp başlamazdan evvel siz akordeonu ellerge alıp bayağı vakit indemeyip oturganınız aklımda. Sonra ilk sesler peyda olup başlaganda etraf denişe barak böyle başka yerge çevirileydi. İyi değil. Lakin endi dayanılacak gibi olan. Sizin muzikanız beni o dehşetli günleri kurtardı. Ümitten kesilmege, delirmege vermedi. Dayanmağa hiçbir şey kalmaganda direme oldu. Bir tam o vakit ne akıl ne aş yerine bu ağır şeyini aldınız deyip epip keleydi bizni. Şimdi men anlayayım. Siz o vakit akordeonu değil. Siz o vakit sürgünlükке vatan tusunu aldınız. Men muzikаны tamam o vakitleri sevdim. Muzika okul yurtuna kirip bitirdim. Şimdi çalam. Çıkışlar yapam. Bazı balaban zallarda, bazı tek birkaç adam o günde. Ama her sefer çalgı aletini kollarıma alganda o barakını, sizni hatırlayayım. Mende gerçek, samimi neler olsa, olar hepsi andan başladı. Sağ olun Şevket ağam. Bu benim duygularımı bilgenizni istedim. Yalvaram özünüzge muqayt olunuz. Ayşe.
Anacığım, bu mektubunu nasıl etip doğru başlamak gerek olganını bilmeyim. Ben onu 7 yaşında olganda yazıp başladım ve bugün gece bitirip olamayım. Belki men onu sana seslen aytıp olurum dep umut etkenimden. Men sana her gün akılımda yazam. Bazı bala evindeki gazet parçalarında, bazı kalbimde. Şimdi balaban olgan son bile hep bir yazam. Çünkü bu mektup olmasa men sağ kalmaz edim. Yazam, sanki sen bu sözlerini bir vakit eşitip olursun. Sanki manda ufukun çetinde bu hepsi aramızda ötken yıllar devamında sen daha benim elimni tutasın. Mende senin kıyığın kaldı. Beyaz çiçekli, mor. Baş yavruğun. Beyaz çiçekleri sönük kültüsüne çevirildi. Olar asıl da gayip olup ketmesin dep men onu yuvmayım. Ama anam, men onu bir vakit hiç kimsege vermem. Bala evinden çıkanda bu mektubunu yanıma aldım. Kıyıkını da. Tapıp olurum mu seni anam? Ben bilmeyim. Yakında işittim böyle şehir var. Begavat, hem Yangiyul, hem Fergana, anda bizimkiler yaşay. Belki sen de anda yaşaysın. Sağsın mı anam? Vakta düşünmeye bile korkam. Ama hep bir düşünem. Her gece, endi 11 yıl devamında düşünem. Sağlıklaşmayayım. Eğer sağ olsan, lütfen bekle beni. Eğer olmasan, ben hep bir senin laf edeceğim. Şimdiki gibi. Anacığım, umut etem, sen varsın dünyada. Men ille seni taparım.
Любовь? Yok. Sevgi. Sevgi bizni ko'tardi. O qo'rquvdan da, ochliqdan da, sovuqdan da kuchli. Sevgi ve umid bizni qurchaladi. Tashkent 1908 sene. Qrimni da ko'rib olurmi, bilmayman. Belki de ko'ra olmam. Ama men bir yazam. Çünkü yazmasan bir şey yok olur. Evvel belirdim. En dehşetli bu sonsuz yollar, soğuk, açlık. Ama ona da dayanmak, alışmak mümkün. Lakin yok olup ketkenine nasıl alışırsın? Bizni sanki söylep taşladılar. O vakit yaşlıkta bana öyle görünüyordu. Şimdi anlayayım. Bizni yok etip olamadılar. Hatıranı kilitlemek, sürtmek, unutmağa mecbur etmek mümkün değil. Akyar, Ahmecet, Gaspra, Derikoy, Küçük Özen, Hapskor, Sudak, Kefe, Vakıalar, simalar, adlar, koy ve şehirinin adlarını aklıma getireyim. Tekrarlayayım. Sözlerinin damını unutmamak için sesini aytam. Olğanım kadar kağıtқа yazam. Dua sözlerini ezberlegen gibi tekrarlayayım. Yanlışmamak için, vatanға kaytқан yolunu aklımdan kaçırmamak, joymamak için, yavaş yavaş hiçbir şeyini unutmayıp. Mından aylanğan son azbar, mına kapı ilmeklerinin gıyçıldağı da aklımda. Sabahın kokusunu hatırlayayım. Tünevin torunlarım kelip ketті. Men tekrar olarga azbarımız hakkında, yaylaların kokusu hakkında hikaye ettim. Kuleler. Bazıları dikkatsiz dinley. Qarbaba Kenny'de tekrarlana dep o'zara bakşalar. Barsın, kulsınlar deyim özüme. Akıllarında kalsın dep men bir tekrarlap oturacağım. Son men olmasam, olar bu vakıalar, insanlar, köyler, şehirler hakkında, kapımız, onun ilmeklerinin gıyçıldağı, yaylalarının kokuları hakkında özleri de hikaye etip başlar. Çünkü geçmişimiz yazılgan endi.
том году все лето было жарким. Но не это в памяти моей. Умирала старая татарка вдалеке от родины своей. Задыхаясь, об одном просила или в бреду своем, или в полусне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Черноморской водой бутылку подносили медленно глазам. Головой качала. Только жилка билась, закрывая путь слезам. Дочей ломтик груши приносила мама. Видишь, крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Вышел сын. Глаза от близких пряча, силясь поуверенней шагать, а потом сидел за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать. Возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым. Знаешь, ведь, родная, что на лето невозможно взять билета в Крым. Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной роднёй, я там Бога попрошу, чтоб беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя «нет». Мать уж больше не корила словом, только взглядом жгла. Где мой билет? А потом молчи, сынок. Я знаю, что добра ты матери желал, только брат твой, что пропал в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь. Я уже не в силах смерть упрашивать о каждом дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом ждущим и рукой протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет. Сіз, ендіден менің evimde yaşaganlar. Sizge nasıl müracaat layıktır dep ep düşünem. Adlarınızını bilmeyim. Sahipler demege kelişmez. Yazam, çünkü bu adresini balalıktan su gibi bilem. Bir vakit unutmam. Sizni kabatlamak için yazmayayım. Kim bile nasıl olup düştünüz anda. Belki sizni getirip taşladılar. Belki özünüz geldiniz. Belki sizler de bir vakitları evinizni joydunuz. Bilmeyim.
Ама мен башқа шейлерні пек яқшы білем. Хатырлайым. Босағамызны хатырлайым. Оның yüksеклігіні. Бұл күнге же, яңы меканымызға кіргенде біле, аяғымны керегі yüksекlikке көтерем. О әрекеттеріні вүжудым хатырлай. Да ашханенің қапсыны хатырлайым. Кірмек үшін оны башта чекесің өзіңе ве біраз солға. Башқа түрлі açılмай. Түзетмеге yetiştire алмадым. Белки сіз yapkandыrsыз. Az barda zerdali teregi. Yaz o pekiligen gibi korağa ilgili. Siz onu bakasız. Meyvelerini çürütmeysiz. Cebimde anahtar var. Ozum kurup çıkan evimnin anahtarı. Bizni alıp ketkende men onu kilitledim. Belki kapıga başka kilit koydunuz. Belki kapını bile değiştirdiniz. Ama bu anahtarım daima hakikatini hatırlayacak. Siz, endiden bizim evimizde yaşaganlar, evini ciştirip tertipte tutunuz. Sıngan yerlerini tamirleniz. Damı akmasın. Pencereler yarık ne olganını unutmasın. Zerdali teregini bakınız. Kurmasın sakın. Evini tertipte tutunuz. Yaşanız içinde evinin ömrü devam etmek için divarlar içinde canlı mahluklar yaşamak lazım. Evimni tutunuz tertipte. Bakınız. Çünkü evime illa kaytacağım.
Мана бүгін костюмлі адамлар, егер таң ғарып тарафта атса, о вақытсыз Қырымны көрерсіз деп айтылар. Doğrusu bir kereden pek korktum. Çünkü sözler kesen kez bir hüküm, karar gibi yankıradı. Ama son gurbetliknin yat şehri sokaklarında kezgende, men şu ibareni aklımda tekrar hatırladım. Ve bir şeyini anladım. Bu sözler ümitten kesmey. Olar ona sankimdir teşkere. Çünkü eğer Kırımны көрmek için Güneş garp taraftan çıkmak gerek olsa, men o күнгece beklerim. Artık bu hepsi nege gerek? Men seni korerim, kavuşurum senin Kırımım. Bir şeyge bakmadan, her şeyge rağmen. O sözler mende kaytacağımның eminligini pekitті. Kökler mi yerge avdırılacak? Ya da olarның güneşleri bir gün ola garp tarafından, ya da istese Cenup şimalden çıkacak. Barsın, öyle de olsun. Hepsi bir men özümның savaçıktaki evime barıp çıkarım. Bir şeyge bakmadan, her şeyge rağmen. Şu satırlarını men şimdi tek bir maksatnen özüme yazam. Bu duygularımны unutmamak için. Her gün okup, şimdiki kalbimde kaynagan eminlik ve katilik suvumasınlar dep. Yorgunluktan üzülüp birbirinden haber alıp söyleşe kalmasın der yorgunluktan üzülüp. Siz uçasız kıblada baturnalar sağlıklaşıp kanat uğrıp kıçırar seslerini sanki ağlayan zurna yüreklerde gam kederini uyatar seslerini sanki ağlayan zurna yüreklerde gam kederini acı ağlarsız kimler ise kaydıp doğan yurtuna vatanında dolu nefes alırsız.
Бұл сатырларны кімге язам білмеймін. Ақылымда сақламаға істейім. Бегават. Бізлерні банкадан сепіліп шыққан қарынжалар кібі памуқ тарласы янында төкіп дақыттылар. Біз яш чинарның түбінде оның талдасыны да бір қорантанен бөлішіп ерлештік. Евел бұл инсанларнен танышде гіледік. Олар белкі қомшы койден еділер білмем. Баштан біз тек янаша отыра едік. Біраздан насылдыр ойлы олды ке, бір-бірімізмен пайлашып башладық. Кімде не бар? Бізде кімерде бір ауыч көрпе, оларда бір ауыч ұн. Кімсе сайып отырмазды. Қомшымыздың ады Зулиха ата еді. Құчағында дайыма отыра кішкене шерфечік, янында есе чапқала Исмаил. Сон бекерде де келді. О әпсі чынар түбінде яшағанлар үшін аран тапқан ақында хабер етті. Векім не япмақ керек олғанын аңлатты. Кімі аш пішіре, кімі жиыштыра. Зулиха ата ежінеби тіллерде язмаға оқымаға біледі. Оның үшін о балаларына оқымаға өкретежек. Бекерде де ежінеби тіллеріні біледі. Керек олғанда ябанжыларнен дайыма ұзы лаф етеді. Суықлар шыққан заман аранда енді очақ бар еді. Аранның тақта деварларыны есе балчықнен тобанны қарыштырып сыладық. Күнлерінің бірінде бекер ағаны ябанжы инсанлар алып кетті. О кеч малде қайтты. Чоқ вақыт девамында башыны таяғын аяслап тұшынып отырды. Сон Зулиха атаға бір шелер айтып яздырды. Олар мектеплер yazып башладылар. Тек бұндан сон бізні мектепке алдылар. Ве отмек беріп башладылар. Барде чынар осып шықты. Оның етрафында бізім кібі аранлар чоқлашты. Бірінің башлығы Акимаға олды, дегерін Решат аға. Аранларының арасында енді юзімлік осып башлады. Біз есе әркезінің адларыны білейдік. Зулиха ата, Бекерде де, Акимаға, Решат аға, Шерфечік епсі сақ қалды. Олар бір-біріне көстерген үрмет ве мұқайтлықны көріп, біз де өзіміз үшін қиметлі шейлеріні аңладық. Жематыңдан қалма, миллетіңден айырылма. Жематыңдан қалма, миллетіңден айырылма.
O ne vaqt oldu bilmeyim. Lakin takvimimde ne kıvançlı, ne de maddem tarihler kalmadı. Ne doğan günler, ne bayramlar. Burasını kaydetmeyeyim. Çünkü başka günlerini hesaplayayım. Anamны görmegenim ne kadar vakit geçti. Tatamның kahvesini içmegenim kaç gün, ay, yıl. Karbaba bitamның kollarını öpmegenim. Koyumның sokaklarında gezmegenim. Çatırdağның tepesinden Kara Denizge bakmağanım ne kadar olgandır acaba? Kırımdan ketkende bu dünya öyle balaban, renkli, miraklı de belli edim. Kırım harita üstünde küçük noktacık gibi göründü. Kayda barsan, anda senin evin olacak dep belli edim. Lakin bu ecnebi diller, yad adetler arasında ögüme mühim bir mesele çıktı. Gerçek kimim ya men? Ne için bu büyük dünyada yüreğim hiçbir yerde özüne yer tapalmay? Kırımны hatırlaganda ne için kalbim öyle sızlay acaba? Ve bu mektuplarını okup men anladım. Çünkü men Kırım Tatar halkının parçası olam. Ve halkımның facialı tarihi, vatanға sevgisi ve milletine sadıklığı bu benim temelim. Bu halkını korku öldürmedi. Çünkü onu sevgi, hatıra ve umut sakladı. Men Kırım Tatarım. Kırım Tatarım men. İçindeki Kırım'da doğan yaşayın dedelerinin, kart dedelerinin devamı torunu kim? İçimce kanları akar iç demedin mi? İşte bu bugünkü fikirlerim, duygular içimdeki. Cemileri kurgan evvelden kereme damlarını kimin elleri yapkan? Balalıktan çal saçlarına kadar yurtunu sevgen insan. İnsanlar, bu insanların torunları kim sen evladım? Yabancılar unutsa bile çokrağın taşları suları unutmadı. Bil gerçeğini fikirlerimde denişmedi. Kulağına ezanla şitegin melekler yazar amellerini. Bekiminde de olduğumuzu birisi bugün de istemedi. Tabiatta da bile domuzlar isteme temizliği. Tamır halkım, Kırım akın, güçlü takım, Habibahım, yırtma sakın. Benim baktım, mübarek yağmur kene yaktı. Urluklar çıkıp eser baktım, gördüm bunu bugün de sen üstün. Kimden habeni içersin, bak bekim ardından da balta olsun. Trenleri unutacak kim? Hiçbirisi bu tarih yarası. Ölüleri anacak kim? Hepimiz El Fatihalar okulsun. Boykanam Allah rahmet eylesin sürgünlük hakkında söyledi. Olar 5 bala tren vagonlar biz askerler ses verdi. Aş su yok uzun yol bazılara bu yol bir tarafa. Bil balam bunu birisi aslet yazma mektep kitaplara. Kanımızda hatıra hartlara diline eşit. Nesilden nesilge gerçek tarih dertler taşıp. Kartı yaşı adaletsizlikten kureşip. Duanen yurtumuzdan kavuştu. Neyse yurtumuzdan kavuştuk. Kanımızda hatıra hartları diline eşit. Nesilden nesilge gerçek tarih dertler taşıp. Kartı yaşı adaletsizlikten kureşip. Duanen yurtumuzdan kavuştu. Neyse yurtumuzdan kavuştuk. Güzelsin güzel, dağların yüce, yürekte varsın, tız çöker ve
Hicretten hayran hep kamçı kamçı zabitler ura hep kamçı kamçı dişlerim sıkıp yol aldım orga çaladım benim yel ayak yorga dişlerim sıkıp yol aldım orga çaladım benim yel ayak yorga dünyada varsın her yana kırım sen benim bitmez tükenmez yerim vatanım kırım milletim kırım oyumde kırım dilimde kırım dünyada varsın ey yana kırım sen benim bitmez tükenmez yerim vatanım kırım milletim kırım oyumde kırım dilimde kırım vatanım kırım milletim kırım canımda kırım kanımda kırım. Мектуб саналыштырмасыны сіз үшін азырладылар. Сценарий муэлифлері Ленора Дүлбер, Алим Аблаев, Мавеле Халил. Режиссер Алим Аблаев. Муарир Лиля Буджурова. Терджиман Сиаре Кокче. Техники Тахам. Режиссер Эдем Асанов. Сес режиссеры Кемал Усейнов. Гафер Эмирамет Умеров. Максим Асауленко. Рисамлар Руслан Файзрахманов, Ленара Усман. Стилист Алина Бельтарова. Мемур Зарима Челингирова. Стейджмен Ибрагим Бербер. Саналыштырмада иштирак эттилер. Фатма Асан, Луиза Усиин, Гульнар Планжиева, Эльдар Джелилов, Айше Мустафаева, Сейтабла Меметов, Эдем Таиров, Мира Горбатюк, Лиля Буджурова, Арсен Бекиров, Мавеле Мамбетова, София Хатыбова, Сердар Ибрагимов, Мамед Хархара, Аделе Апсаитова, Фериде Булат, Фатма Джапар, Зарина Зинединова, Сиран Еды Алтмышека, Абибула Усиин, Эскендер Куртмеметов, Рустем Аблязимов. Истидат Хрымтатар ойын мектебі веребері Лилия Ибрамова. Филис вокал студиясы веребері Татарстанда нам қазанған артист имени Мустафаева. Тешкилятчы Хара Денис Продакшн студиясы баш мудиры Эльзара Ислямова. Баш мудир муавина Лилия Буджурова. Матем ақшамыны кечірмеге ярдым еткен Фидан банкет салонына тешекүр білдіреміз. Золаман музейінің сайыбы Айдер Халилов, Вери Самлар, Асан Бараш, Олег Грачев, Рустем Иминовға тешекүр білдіреміз. Біз Хырым Маден шirketi ортақ тесісшісі Амет Асанов, Ханум Гүзелік салонлары ағы сайыбы Элина Абдураимова, Алем Эт тюканлары ағы Ребері Айдер Хайбулаев, АДК шirketi тесісшілері Шевкет Усманов, Венариман Ибрагимовға қол тұтқанлары үшін тешекүр білдіреміз. Бұның кібіде біз шақсын Салия ханым Билалдан минетдармыз. Сайгыл достар, бұл Қарадеңіз Продакшн студиясы тарафындан азырланған саналаштырма мектеп адлы перформансы еді. 82 ел кечті, ләкин бұл қара күн, матем күн, дайыма жүрегіміздің сызлата ве яраулып қала. Ләкин бұл зұлымларға ве қиынлықларға бақмадан біздің илтатларымыз біздеріні ана ватанымызға кетірділер. Келіңіз, бұл қара күнлеріні ұнытмайық, чүнкі ұнытмаға хаққымыз жоқ.